I'd like to speak to you this afternoon. The title of our message is Great Reminders from God. Great Reminders from God. Dagiti na indaklan nga pamalagip. In fact, these are forms of assurance. Pamatalged. Panangipalagip ti Apo ken panang patalged na kada tayo kakabsat. Let's pray. Father, I pray nga iti daytoy nga gundaway, this message would greatly help not only someone but all of us. Anyaman na po dagiti agdama nga kasasaad mi, sangsangwen mi ti agdama ken uray ti masangwanan. Dagiti nga pamalagip, san mi kumangalipatan, wano malipatan ida. No dikat isudat umdas ken umanay, nga mangted kirad mi, turad pakinakam. Tapnon saan kami nga matay ti makinuneg, no dikat kanayon nga zealous, vibrant, energetic kami, Apo, nang runay ti panagserbi ka. Lord, please help your servant, empower me, anoint me, tinak panangi kasaba, dahil ti Apo nga mensahe. In Jesus' name, Amen. You may be seated. Di kaya nga sa unti great, kakabsat, kat excellent. Awan na pimpintasan ng dijay. It means very well important in times of needs or comfort. Digiti kakabsat ket pamalagip. Wano reminder niya po Diyos kada tayo. Pamatalged. Nga isut umdas. Nga mangted kirad ti makinuneg nga kinatao tayo. Isut umdas. Nga mangted iti tured. Iti panunot tayo. Isut mangibangon dagiti lupaypay. Ngarit na tayo kakabsat. Great reminders from God. There are 7 great reminders. Ngayon iburay kada kayo iti dayti nga malem. Hoping and praying nga daytoy dakkel nga makatulong iti pamati tayo. So listen, and I hope that this will greatly help you this afternoon. Ti umuna kakabsat nga reminder ni Apo Dios iti kasta nga dumteng dagiti pasamak. Uno ti intayo pa nagserbi king kuana, ket daytoy nakapimpintas nga kunana, I will be with you. Ipalagip ti Apo kada tayo ti daytoy nga malem, that He is with us. I will be with you. Kunana di Matthew chapter 28, verses 19 to 20. Go ye therefore and teach all nations. The moment you got saved, nanipod idinawat mo ni Apo Jesus, naawagan ka iti maysa nga misyon. Ket paset ka iti church ti panang fulfill dayti makuna nga great commission. Isu iti Matthew 28. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. God is reminding us the assurance this afternoon nga kas intayo panagserbi, panangaramid, iti pagayatan na, wano iti panggep na, which is the Great Commission, He will be with us. Nga dayti nga presensya ti Apo kakabsat, ket makaumanay iti biyag tayo. Not only as we perform our service, the Lord assures us to be with us, but in times nga you're suffering. All of you are suffering right now. Abaling at suffering mo physical, mental, whatever you are suffering right now, personally or in your family, the Lord is reminding you, I am with you in your suffering. Kadwanak, iting ka panagsagaban. What a blessing. Even in times of sorrow, sino kadakiti agladladingit itanga kanito? There may be reason why you are sorrowing right now. But the Lord wants you to be reminded, I will be with you. So hanatay kakabsat, pinanawan ti Apo nga kunana, okay, bahala ka sa buhay mo. Sariling diskarte mo yan. Hindi po. Kundi sinabi ng Panginoon, kuyugan ka. There are times kakabsat, nga marikna tayo tihan na dapat marikna. Ngayon babaan ti panang lagip tayo, nga kuna ti Apo, I will be with you. Mapaturod tirik na tayo. Mapapigsa ti pakinagam tayo. Kaya't madan tayo ti regta, nga agserbi ka nagpatpatuloy, iti Apo. I will be with you. Ibaga man ka deta kaabay mo, God said, I will be with you.
Hebrews 13:5, let your conversation be without covetousness, hangkeng arud kumang agagom ti anyaman na pirak, nga mapnek kayo ti adda kada kayo. Be content with such things as ye have. No anyat awangking ka, thank God. No anyat addagang ka, thank God. Why? Because God said, I will never leave thee, nor forsake thee. Sa ang kanto nga panawan, kat di ka baybayan. So kakabsat, whatever is your situation right now, I believe that nga truth is greatly helping you that whatever endeavor, whatever plan, whatever suffering or problem, nga sangsangwem, kadwam itiapo. And it makes all the difference. May kadwa kakabsat, that is a reminder from our God is, I will strengthen you. I will strengthen you. Agkapkapoy ka kadi, masaksakit ka, physically, emotionally, mentally. Do you feel that your infirmity is hindering you from the tasks, the pressures that you need to overcome in life? Feeling mo, adadigiti, physical limitations mo, mental limitations, emotional nga limitations mo, katkas lang hamo kabailan kakabsat, nga mapagbalig yan, digito'y nga sangsangwem, kung natiapo, I will strengthen thee. Isaiah chapter 41 verse 10, you can claim this verse right now. God said, fear thou not, awang pagdanagam. So no, gaputi, kinakapoy mo, ket isot gapu nang madanagan ka, wano kasla maupay ka. God said, awang pagdanagam, for I am with thee. Be not dismayed, hanggang maupupay. Sino kadakay ka sa ti maupupay ita? Gaputa, doon nga problema agsasagana, di mo naman malpasan. Maupay ka pa yung kakabsat. Anak ko na ti Apo, be not dismayed, for I am thy God. Meaning to say, God is saying, look, I'm in control. Aging gana nga siyak iti Diyos, you're not a failure, you're not defeated. I am your God. I will strengthen thee. Numampay dito yung kakabsat, imbalikas na iti nation of Israel. We have the same God who loved Israel the way He loved them, He loves us today. And God wants us to know, He will strengthen us. Takunana kini Apostol Pablo, my grace is sufficient for thee. My strength is made perfect in weakness. Kadeta kinakapoy mo, kadeta limitasyon mo, kadeta pa nakadismayam, kadeta pa nakaupay mo, God said, deto strength ko makaumanay iti dayta. Let's continue to read Isaiah 41:10. Anak ko na Jai, Isaiah 41:10. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Apo, nagdakalabanag deta kakabsat. Are you not blessed today? This moment, no anyaman dagiti sangunyo itang alawas kakabsat. Amen. Dagiti task, mairaman ti trials, kuna ti Apo, tulungan ka. Kat kunam Apo, detat masapul ko. Tay tulong mo Apo. I will uphold thee. Itag-ay kanto. Babaan ti makannawan nga imak iti kinalinteg. I will uphold thee. So iti dahi nga gundaway, I believe nga daytoy ket makatulong kada tayo kakabsat, nga reminder. And I believe you can claim this afternoon and say, God, gusto di ko na ni Pastor, he's describing the actual situation of my life. Kadagyaman nag-apo nga daytoy yaay ko, daytoy lang nga pamalagip, nagdakila comfort kanya. That you have said, I will strengthen thee. So, hang ka dapat nga rod nga madanagan, saan ka dapat nga madismaya kakabsat, at dati apo nga mangpabilag ka. Number 3, reminder, great reminder from God, I will answer you. I will answer you. Sungbatang kanto. Amen? Nagmayatan kakabsat, tati apo sumungbat. So, kaya't nangasawan, mabaling nga dadigiti ikarkararag mo kakabsat, kahit there may be some negative things in your mind, ngayon don't believe those negative things. Hamo nga digiti doubts mo kakabsat iti patsem. Dapat di imbagati Apo, I will answer thee. Kunam Apo sung batanak. Jeremiah 33:3 says, call unto me and I will answer thee. Now, the point na ito kakabsat, God is available to listen. At kararag ka sung batang ka, which means God is saying, I'm available to listen to your prayer. Nagmayatan kakabsat. At that time nga, daka sa pulang ng jay tauhan na available. Di ka your uray mo kakabsat, aging ganang available. Mabaling nga maki-schedule king ka, di ngamin.
Kat kunana, ay, sublikan to na tong Friday. Apo, until then, kakabsat, maburi-buri-burang. Kangam kakabsat, itati apo, hana mabaling ako naking ka. Guray ka, adapel na madama ka sa sarita anak ko. So, tutakaan. But God said, no, I'm available for everyone. No amin tayo gigiddan, nga umawag ti apo ida kakabsat, He's available to answer everyone's prayer, individual prayer. It means that He is not busy, not too busy, not to listen to your prayer. Hanakas na iso na kakabsat, DJ, Baal, di Bible. Nga idi nga, agpukpuk ka nga umawag, di gito'y prophets ni Baal. Kahit jokingly, kuna ni Elijah, pigsaan yaw, baka damadamo ubrana, unog bibiyahe, di na kay mangag, pigsaan yaw. Pinigpigsaan talang orti uray lang, awa na taway, because they have a dead God. Kaya tayo, when we call upon the Lord, when we cry out to the Lord, when we pour out our heart, DJ, ibukbuk tayo, ti puso tayo, iti apo kakabsat. Anat karina, I will listen. What a blessing. Kat ti apo, saan nga mauma nga dumngeg? Saan nga mauma kakabsat? No, duma, digiti anak nagadud sa ludsod. Kadagkalkalat-kat. Api kastat si datayo. Una ta isulat pa ka na yan, di korta tayo. Api kastalat pa ka na yan, korta tayo. Unta isulang ti nasapulan, anak ko. Ape isulat na sapulan, una ta isumutlat sweldo. Ape kas lang ti sweldo, so tunukan ka, ano ba, pambinang kulit nito. Ngam ti apo kakabsat, honest di gije inquiry tayo, honest di gije ikamang tayo, saan nga mauma ti apo nga dungay. I will answer di. And definitely the answer ti apo kakabsat, surusurun tayo, yes, no, or wait. Kuna ti apo, when? That's an answer. No kuna ti apo, no, because he has something better in mind. No kuna ti apo, wait, then trust him. It's only a matter of time. The Lord will perform what He has intended to do. Ngunya't pinanggep na aramiden na kakabsad. Ngam itata, what a great reminder. Nga itang alawas, let us pray because God said, I will answer you. May kapat nga great reminder, kadatay nga Kristiyano, nagpintas digiti kasi, amoy digiti nga reminder kakabsat kat kasla iso dati no ko ma-building kat adigit biag mo. Nga uray umay gangganad, hangka madanagan kasi malagip mo, dete impam mo nga adigi kakabsat kat kasla adigi, kala poste ti rantay ti namayam, tata inting. So no malagip mo dayjay, kampante day pusom. No malagip mo, marimindan ka, digiti nga karitiya po kakabsat, medyo kampante jerik nam. Number 4 kakabsat, nga reminder ti Apo, I will protect you. Ado digitay kaslang panagkita tayo kakabsat ket isut mang perdi di biag tayo. Kadagdanag tayo as if maperdi tayo. You know why? Because we feel that tayo iti mang sarsarapa digitoy. But you don't realize at dati Apo nga isugayam iti mang sarapa. So di ko na nga, you are my shield. Ti Apo ti sarip da tayo kakabsat. Kat lagi po mi dayta itat nga malam ko nam Apo, protect me. Protect my children. Psalms 121 verse number 7. 121 verse 7. The Lord shall preserve thee from all evil. Iso nga dapat magnatay ti kinalinteg. Kasi awang pagnanagan, preserbaan na ka maggayam ti Apo. So nga dapat ag-obey ka lataking kuana. Dapat agpatpatuloy ka nagserbi. Napingpingat pa'y kumakidi. Kasi anyaman, dagiti sangwem kakabsat nga bambanag, ti Apo preserbaan na ka. Katnuhan na kanton nga preserbaan, alam na kanton. Diba? Hanga DJ tinapinta sa prayer mo. Kunam Apo, no di munton kayat nga preserbaan na protektaran ti biyag ko, alam lang ano na po. Which means kakabsat, what a covenant with God, diba? So, basapol nga rin patpatuloy tayo. Why? Kung naanagat, I'll be with you. Yagserbi ka lang nga rin ti Apo. I will strengthen you. Oh, no anantot pa ananto man digiti ikamang mo yung kuana, I'll answer you. No ananto digiti sangwem nga kasla feeling mo panagritnam makaperdi. Kun ati Apo, I'll preserve you. The Lord shall preserve thee. Preservative. Tapno hanga maperdi. Agitam deta youngstown kakabsat uri nagbayag yan talata kad di mo maperdi. Amen. At the preservative na. Oh. Idi yun una na ti pagpreserbahan kakabsat ti makmagang kat dete basket nga maibitin. Hanakayat po sa dijayan.
Karatakan na dyan tata? Karatay? Karatay. Hangko mo ijay first time ko. Karatay. Sino ka dakit da karatay na pelang kakabsat? Hana uson. Ay, da pela sister, karatay. Wan. Ref ngamin idatan. Ti pagpreserbaan kat deta karne, uri manong abulang, basta naka-frozen kakabsat, mayat tulata. Preserve. So, adda digiti certain elements nga panagrit na tayo kat isut mang perditi, biyag tayo ti pamilya tayo ti ministry. Ala kakabsat, it's good to be aware. Nga mas importante nga aware ka dito promise ti Apo. It's good nga amom nga digito ikat potential na makaperdi. Tapnon, syempre inted ti Apo king ka nga wisdom, tapno practically aktuaram. Practically sangwem or nosem. But what you must remember in mind is you are not alone doing this because it is God that preserves you. In fact, kakabsat, DJ nga preaching ko ka, digiti kakabsat di Australia, may panggap DJ ko DJ, the faith that frustrates fear. Anya, DJ klaset pamati nga mangpaksyat ti panagbuteng kan panagdanag. Kat ti may sa ijay kakabsat, kat DJ, DJ ko nagsadyayan, DJ, lagi po yung kakabsat, iti kinaimbag kan panangilasat ti Apo king ka iti naglabas. Kasi, ti problema kanya tayo kakabsat, saan nga DJ problema? Ngam DJ, hantay malagip nga adda ti Apo. That is the real problem with us Christians. That's why agbuteng tayo. So God said, I will protect you. Psalms 41 verse 2. Psalms 41 verse number 2. The Lord will preserve him and keep him alive, and he shall be blessed upon the earth. Hala nga preserve, blessed pa. Amen? And thou wilt not deliver him unto the will of his enemies. So ti Apo na bilag kan sovereign nga han na mabalin nga ni Satanas kat i-take advantage na ka unless nga ti Apo kakabsat kat talagang itulok na di nga sitwasyon. But what a blessing nga ma-realize mo ita, the Lord will protect us. 1 Samuel 26 verse 3. 1 Samuel 26 verse number 3. Amen? Anak ko na jay kakabsat. And Saul pitched in the hill of Hakila, which is before Jeshimon, by the way. But David abode in the wilderness. And he saw, sabalin sa ito na ikabil, DJ ko na thou will keep him in perfect peace ko na. 36.3, Isaiah 36.3, sorry. Han nga na ikabil. It should not be 1 Samuel, it should be Isaiah 26.3. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. Okay? You just check that, ikwamlatan. But it should be Isaiah 26 verse number 3. Kakabsat, kung natiya po, I will protect you. So, kas pa nagserbita itiya po, laglagi po tayo dito nga karina. Number 5, great reminder from God is, I will provide for you. I will provide for you. Nagmayat dedan kakabsat, nga pamalagip, panang patalgad ti Apo kada tayo, kas intayo pa nagserbi keng kuana, panang surot ti pagayatan na. Philippians 4:19, the word is supply. Nakunana jay, but by God shall supply. Ita Amerika, namin ano kay nga imawatan te kwayo, ano ijayan? Stimulus. Da kayo imawat kay tuyong kakabsat? Supply. Eget, ti may isa kami na pagbutngan, dagiti dadumay di pa nagserbi ti Apo kat dito yung need, the future needs, kasanong tong arudan. Well, practically, siyempre kitaan tayo kakabsat, di pa nagyan kan pa nagplastar tayo, ngem no amu tayo kat confident tayo nga pagayatan ti Apo Jeremy den tayo kakabsat. Kas ko nang ordete missionary, when the Lord guides, He provides. Where the Lord guides, He provides. No sa dinno ti pangiturungan ti Apo king ka, He will provide. Kat kasla deti ikararag tayo kakabsat, deti kuha, malagip tayo deti project iti Claveria. God will provide. Dito project tayo dito kakabsat, ikarkararag yung ti right kan wisdom. Kunan ni Preacher Glenn kat dapat 3 story kunana. Kat napigsat pamati na kakabsat kat
Dakam lang ang Pastor Jun kat second floor lang. In fact, kat one floor lang, ti pagsarsarita mi kang Pastor Jun, di ko kunana kat dapat ada two story kunana. Amen kunami. Dapat ata three story kunana kat jak sa pela maka-amen ita. Kasi umatong mo tang kakabsat kat dumakkel ti magasto. Kat practically, ada DJ ko nata yung kuna ni Jesus Christ kat sino ti nag-intend patak dirty tower kunana. Kat di na mo kinompute no kaya na nga ilipas uno saan. Di kat rinugyan na di na mo malpasan, nagbaling nga nakakatkatawa. So there is a practical sense nga i-apply tayo ijay. But in as much as we are aiming for this reasonable, rational nga project kakabsat, nga para iti trabaho ti Apo. Kanyaman ti pagkurangan na we believe God will provide. Kasi kunana, I will provide for you. Kas iya si taking kuana. Okay? Kas panagpasig tayo king kuana. Ano mapasamat? Psalms 37 verse 4. Psalms 37 verse number 4. Delight thyself also in the Lord. Ano ka na sound? Dito yung delight. Frozen delight. Kalati ice cream. Ayan. Oh. Tingnan na sound. Dito yung delight kakabsat kat. DJ naragsak ka iti Apo. Jay panaki-fellowship mo king kuana, panagpasig mo. As we delight ourselves in the Lord, what will the Lord do? He shall give thee the desires of thine heart. And definitely, digito nga desires kakabsat, desires nga godly, desires nga good, desires nga for the glory of God. Kat kuna tayo, Apo, amom ti desire iti pusok, according to your will, no pagayatam Apo dito, ikatitod mo Apo. So as we delight ourselves in the Lord, He will provide for us. So as Christians, kakabsat, dito ipelang upat, no kitaam ka, dito kasasad, tayo ti agda mga biyag, sante nga nakapimpiman. Kasi entitled tayo, kas pa nagserbi tayo ti Apo, entitled tayo. It is given to our account. Digito nga blessings. Number 5. Number 6. Great reminder from our God. Anak ko na ti Apo, I will give you peace. Iti dito nga gundaway, maririribukan ka, maburburiburan ka, mapulpulkukan ka, madagdagsanan ka, hanapay. Ha? Maproblemahan ka. Oh. Anak ko na ti Apo king ka, I will give you peace. John chapter 14 verse number 27. John 14:27. Peace I leave with you. My peace. Oh, my peace kunana. Jaytal na kanyak. Isot itid cooking ka kunana. Amuy no kasano jaytal na ka dagin na Apo Jesus. Di mailan sa Cruz nakataltal na isuna. Peaceful. Oh, idi umay iti storm. Kat kunada, Apo, balad tayo. Tim Macder nga, very peaceful. Confident. My peace I give unto you. Not as the world giveth. Nga kas ti maitid tilubong king ka. At da maitid tilubong kakabsat ngam aglabas dayjay. It is only good for the physical aspect. Ngam deti peace kat talged nga naggaputi Apo. My peace I give unto you, not as the world giveth. Giveth I unto you. Give I unto you. Let not your heart be troubled. Neither let it be afraid. So anat pagkatandanagam ita kakabsat, identify him. Ibagam ti Apo, Lord, dahil ti madama nga pagdanagag ita, nga mangupay pa yung tirik na Apo, baka dismayaan ti panagbiag ko ram. Ngem imbagam, you will give me my peace, your peace. Kaya namok nga naitid mo kanyak Apo iti talna, rumegta ti panunod ko. Rumegta ti pusok. Uray ti bagi, agkakapoy, ngam ti kaunggag, adan to regtak nagserbigan ka. Because of the peace that passeth all understanding. That's the peace that we need. Kat aramidam, dedi ko na natin Philippians 4:7. Philippians chapter 4 verse 7. Be careful for nothing. Saan ka nagdadag ti urayan niya? But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Nagmayat deta kakabsat nga promise ti Apo. Reminder from God, I will give you peace. Maudi kakabsat nga great reminder from our God, I will love you. And will always love you, kuna ti Apo. I will love you. Impakita ti Apo kada tayo ti ayat na according to
Psalms 5:8 or Romans 5:8 rather. Romans 5:8. But God commendeth His love toward us. Imparangarang ti Apo ti ayat na kadatayo. In that while we were yet sinners, Christ died for us. Agasam deta kakabsat. Managbasol tayo, ngam di ayat ti Apo ti nangidurun keng kuana, nga inted na iti kadaklan nga sagot, iso ti bukod na nga anak. Tapno may paay na iti sagot nga kasapulam, iso ti biyag nga agnanayon. So no iti day ta kakabsat nga ayat, isugat na idurun ti Apo kakabsat nga mangited ti panakaisalakan kadatayo. And that is an eternal blessing. Amen? Oh, babaan ti ayat iti Apo. He will keep us in our temporal life. Ephesians chapter 2 verses 4 and 5, kung nanadjay that the Lord is rich in mercy. But God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us. What a blessing. Kung nanadjay Romans chapter 8, 37 to 39, nothing shall separate us. Nay, kung nana, in all these things, we are more than conquerors through Him that love us. So, brethren, be strong and obey good courage. Huwag ka man lupay-pay. Hanggang agkapoy. O dadigiti pa kadismayam, iwaksim. Patuloy ka. Agterbi ka latta ti Apo. Aramidem, iti rebeng nga aramid mo kasmay sa Kristiyano. Gaputa ti Apo, dagitoy iti karina kangka. Anati ko na ti Apo, I will be with you. Sino kada kayo kakabsat, tinabless ka deta nga point? Oh. Kung na ti Apo, I will strengthen you. Go ahead, because the Lord will strengthen you. Kung na ti Apo, number 3, oh, haan nga busy isuna, available nga dumngeg, I will answer you. Number 4, anak ko na ti Apo, I will. Oh. Number 5, amen. Oh, digiti kakabsat nga blessing, provisions ti Apo. The Lord will continue to provide your needs. Number 6, I will give you peace. No ti biag riribugan na ka, kung na ti Apo, ikang kantutal na. Number 7, ako na ti Apo. So ano, ti aramiden tayo kakabsat? 2 things. Kas panangkita tayo ti Apo, agpatpatuloy tayo agserbi keng kuanan. Let's keep on, amen? Let's keep on serving God. O, bukas ng gabi, Monday night, discipleship, i-prioritize tayo. Wednesday night prayer meeting, i-prioritize tayo. Itang alawas, no, damasyeram, go ahead, win souls. No, dapakidilan king ka, ti Apo, ti area, di pa nagserbi, ti giving. Wow, go ahead, obey the Lord. O, kadigiti mo't responsibilidad tayo, kakabsat, ngayon aldaw, mapintas nga i-claim mo digito yung reminder iti Apo. What a blessing. This was a blessing to me. I hope it was a blessing to you. To God be the glory.